Suryane nyentang ngebahin raga, tiang ngati sindi beten punyan bantene, menehang kene sane tu sing karu-karuan. Yen noli pisaga mekejang lulu madar jain umahne magrong kena hengarimi sebete tu sing dadi tu sing napi kekene nasi beda di anak lacu. Kuah hidupe yen dadi anak tu sing ngelah nasi abungku sebang ajak-ajak kada dua. Paling ngerereh dina anggonmu ponin hidup sabilang wai tua ngandelang droa karaga. Kuah hidupe yen tu sing ngelah arta Kanti bakat masili kanti bakat utang-utang. nanging dah nyerah jalanin hidupe ene. Dumada galahe nyanan lakar masali. Sing perlu gengsi ya diastun kuang. Ane penting jujur majalan di jalan dharma. Yen sing jani bin mani pasti ada jalan astungkara widi ngetisin raga. Jalanin ya diastun kewa. Ya diastun laju Hidup itu amone. Matanai subate ginegehan Suryane nyintak ngebeking raga Tiang ngeti sindi beten punyan bantene menehang kene sane tu sing karuan. yen noli pisaga megejang lung madar jaen umahne magrong Kena hengarimi sebete tu
jadi anak lacur. Kewah hidupe yen dadi anak tusen lah nasi abungkus pangajak-ajak kada dua. Paling ngerere jina anggonmu ponin hidup sabilang wai tua ngandelang droa karaga. Kewah hidupe yen tusing ngelah arta kanti bakat masih kanti bakat utang-utang. Nanging denyerah jalanin hidupe ene dumada galahe nyanan lakar masalin sing perlu gengsi adi astun kuang. Ane penting jujur majalan di jalan dharma. Yen sing jani bin mani pasti ada jalan. Astung Karawiti ngetisin raga jalanin ya dia astun kewah, ya dia astun lacur. hidupe